Biar Mas Gael piye, Dek? Rasane piye? Rasane piye kok mati? Rasane Piye? kayak Alah. Apa aku wis jauh kayak bunga ini? Bunga ini. Bunga ini sing masak saya dari Pak Nur ini. Wis kayak jamu aku. Jeger. Jerantak gerak. Badan kok sakit jelek. Lah ora. Badan wis kuwi liyane gede. Ya menawa. Ya iso akeh kali iki. Nek jelek lo undange Bu Anu Sukarti. Sopo iki? Sing adan sego. Apa amat kiai kene yo. Lah jare silaturahmi to. Jalan umur dibanding rezeki. Lah terus ya udah beda. Stop. Coba Dira bicara di sini, ayo di sini dong. Diajari sekoke di Mufida, niroke. Nah, ayo ini, ayo sini. Nah, Anu belajar Bu. ya langsung ke sini, cep, tak ajari bener. Ayo, set, ayo, ada belajar ora, ayo. Ora coblok kok. Iko ngono kuwi. Wajar, yo tipis ae. Stop. Mufida nonton sih, terus ditiroke. Cengkokmu coba. Di rumahnya Dokter Dira perhatikan cengkoknya Mbak Mufida. Perhatikan ya. Gitu dulu coba. Ah, iya, iya. Yo. Ya. Perlu proses lah. Pede dong, pede bisa. Bisa kan pasti enggak saya sih. Cepat. Pas weton tadi. Ayo wetone kok. Ayo balik nang pisan kan mus. Mus sakit. Suwi wong nang kene. Ya coba Dira. Ayo Dir. Dompet dalan kok istri gue receh mau murah kan. Nah, Ikhlas botak.
Wis mau iki cak ya. Anake mau kali iki lho besok ngaji cek ana itu. Besok piye ini? Besok piye? Boten apa lho Pak, kok menawi bulan niki jenengan anu enten sing ngaji. Terima kasih Dedina muncul kembali. Kalau balik itu kayak cili-cili munggah. Kalau bapaknya paling tenar yo Adira Finen. Yo, Kamu masih perawan. Iya, tapi kayak ada yang mirip. Bubija, nek kene sing ngono-ngono ya karo bapak. Yo. Sing nyenggaki jane nek ngono Tesa. Biasanya cegahnya piye nek Tesa? Apik jenengane. Yo, saya minum ini. Ayo dong, ayo coba Siti emu, Siti ya ben sekali Tesa. Oh, dibaleni. Nah, ini dibaleni. Apa yang sudah ada Tesa apa ini? Yo. Kali ini nanti disegai. Ya, kali ini ya, yo. Kono Pak Kak WA Pak. Ya, ya. WA yang siapa itu? Apa itu? Nama biji. Ya. Kok bareng Cina lu? Sampai cari toy rame ukur. Kalau mau kene ngomong. Ora krungu kok. Ya, ya, ya. Iya, salah. Cengkoknya kaya cengkoknya bunga rumah. Oh, kok bunga rumah nih? Cengkok domedan. Wow. Itu semen Ya gini. iya, jenenge silaturahmi. Aku dukun pijen kene iki lho, Ti. Masa? Dukun pijen bayi kene jenenge Mbah Iswarti. Namanya stop bapak-bapak.
Mbah Mas Kamah. Niku bener ta, Pak? Takon panitia dicateti nggon kertas. Jangan repot panitia saudara. Tukang tambal ban ayo enek. Itu lah. Coba jenenge Kang tambal ban. Lektis. Ayo mana? Ketua Karang Taruna Mas Arifin matur sembah nuwun. Ketua. Yuk. Langsung buka vokal sampai gunung ada presiden suaranya orang iso. Nggih, niku nate mangan kandel. Kandang. Mangan aku ya. Mangan aku. Dalam ada orang. Jeneng berarti kandel napa? Kandalan. Oh, kandalan. Kalau kan Mazda, Mazdalan. Spesial untuk catur. Oh. Kadal. Yo, masuk. Thank you.
filmnya ini ngono Ini Ini kan menyesuaikan genrenya. ya tuh. Rock. Iya. Piye ngono? Iya. Kayak gitu kan orang. aku pikiranku dadi neka-neka ya Iya. Masa itu kan ngomong ngono. lah piye dasar balen ngomong Iya. Wah. Udah Mas Rampungan. di pojok kok kene genah kuwi Ora mungkin. malam pertama mesti langsung metu ke kamar enak terus Tonton. Jangan tonton. Orang ngerti kok wis muni ngomong. le salat tahajud Tak ada bugane. Tak ada bugane. kurung batak-batak tidur deh Azam kok. Azam kok. Lah kayak iki kok layane nganti. Lah kok aku dulu. Kayak jadi. oh Iya. Iya. Sokor Besta. Iya.